you are dead. Hallelujah. Mara bohlokwa ba bophelo kore o shwelle moreneng. Ke itse ho lesono ho lokile. Let me say ho bohlokwa, it is very important hore o tsebe na o lo shwella kae. Hobane Bibele ha e tswela pele the same verse e re ba lo phomola mesebetsing ya bona. Hobane mesebetsi ya bona e lo ba latela. Now ho bohlokwa hore hona jwale tje o tsebe na o sebeletsa kae. Hobane ka mora hore o tloele lefatsheng le mo yang teng mesebetsi ya hao e tlo latella morao. Hallelujah. Ntho e nngwe le nngwe o e etsang o ngola lengolo le tlo latella morao. Hallelujah. Now hona jwale tsena ke qetile ke kopa re emeng ka motho ba kgona ho ema fela ka ntle ho femi re bule mosebetsi wa modimo ka thapela. Ore my brother re kope the Holy Spirit. The Bible says when Jesus was about to go to heaven, he said, I am not leaving you alone. I am going to ask my Father to send God the Holy Spirit who will always be with you, who will always be on our side. Hallelujah. The Bible is just sorry. Rumela mohumuti kapuya mona Pretoria. Rona ka Sesotho sa eso re re Jesu a re ke tlo le rumela motshedisi. Hallelujah. Abona ona wa tsena lapeng la hantate Choba mona re ka nqena rona ba bang re ka nqane ba pain ena e sa re amande we bona ba ambe. Now Bibele e re motshedisi ka hore rona re tlamehile re ba tshedise the other side re re itlanka kwano ka mo rona re leng ka teng. Hallelujah. Now we are going to invite God the Holy Spirit to come to come and comfort them. Let us pray. Modimo ntate ka lebitso la morena wa rona Jesu Kristo wa Nazareta, wena ha isale o le modimo. Modimo o no le teng pele lefatshe le ba teng, pele le hodimo le teng modimo wena o no o le modimo. Ntate wa rona le hona jwale o santsaneng o le modimo. Mme hobane wena ha isale o le modimo mme o modimo, ha ona letho le tla o sitang hore o dule o le modimo. Modimo wa rona ke rona bana re yeme ka hare ho lelapa la Ntate Choba, re re ntate wa rona ya halalelang re leboha morena Jesu ya ileng a shwa sefapanong a re fa bophelo bo fitisisang. Ntate re batla le ho leboha moya o halalang e o re mo memang hona jwale ka hare ho lelapa, re re kena dipelong tsa ba hlajilweng ke lefu. Modimo wa rona o kene o sebetse di dipelo tsa bona, rona re tlo tsamaha empa wena modimo moya o halalelang o tlo dula le bona, kwena ya tlo finyella dipelong tse utlwileng bohloko. Rona mantswe a rona hona le mafellang teng empa wena o kgona ho ya right where the source is, in the mighty name of Jesus. And modimo wa ka ke khutsitsa difefo ka hare ho lelapa lenana, ha ke di khutsisi fela hobane ke ya betere, ke di khutsisa ka tlolo o mphileng yona, ke a sebedisa hona jwale ntate leleme le batlang ho ya makgahlano le mosebetsi yona, I will condemn it right now in the name of Jesus. And modimo ka mora mosebetsi yona re tla shebela hodimo le hodimong re re modimo wena o ya khona, rona re khone re a leboha ka lebitso la morena Jesu kona mosebetsi re o fa wena. Amen. I work out the Holy Spirit. It's a new None give you fella mo gating. What's that? None give you the Holy Spirit mo gating. Balumbati the right in seat. Murutuaka. O murutu bido mo profeta. Do not doubt yourself. Le walo lo sitting. Nekele bala mabani bushio. Holy Shala la mutu. Hola baba kama bashola murumi. Hola baya pumul. Miseleti nyalon. Ibi miseleti ya bolo kabalatela. Wa, twala pelo lo yewena. Taw sala mora miseleti ya hawo. Hoza lelele. Twala pelo twetse batho. Bana ba ho taba mahodu hard. Twala pelo waneso. Twala pelo thulo malapa batho. Miseleti ya ho tla olatela. Ho tsa yena le hona ke o mo ha burutiaka ke o mo ha burutiaka ke na go re mo hele batho sana le fitla mo re sola mo hele ne
Mara ka gore modimo o fitlhile, the Holy Spirit is upon us right now, is within us. Jesus o na le rona ka se sebaka. Nna ke setlogolo sa ga Tšhoba, ntate wa ka mo ke malume wa ka, gore le nna ke Tšhoba. So ke a le leboga batho kaofela ba tswang kgole le kgauswi. Go na le sefela se seng ka mo difileng tsa kereke ya ZCC goba ya Sione, se re maoto a kgotso a tswang go monghadi a re a sa tlhaga Sathane a thothomela. Kgotsa o be le lena, ebile ke re lona ba le tlileng mo ka tseno le tsebe gore le letlhogono, you are so blessed. The book of Excelesite oba ke re mmoledi oba ke re mo ekelesia, Bibele tse ding di re ke moruti, le re go letlhogonolo lona ba ya ntlong ya dillo, go na le lona ba ya ntlong ya menyaka, ka gore batho bao le na le botlhale ka gore la tseba gore lefu ke pheletso ya mang le mang go ba phelang. So ka tseno ke re le letlhogono le ipetheleng matsogo. So ke re le amogetse ka mohae, dimpia re di bofile, a re tleng re celebrate bophelo ba anti wa rona, Antoti mme wa ka o a ratehang wa le Khalate. Ya ke le Khalate, maybe ne le sa itse a ke re la bona khala ka le nna motse, a se ama African ke mixed breed. Go tsa go le a re celebrate bophelo ba mo wa rena, ke le amogetse ke re modimo letse ka go loka lona batho kaofela ba keneng ka hare ha ntlo ya dillo. He le fitla hae ba ne le sa bereke, in Jesus name le kry mebereko. Ba o ne le batla manyalo as a belief le kry manyalo. Ba botlhe ba ne le jaka di promotion, o ska e tla le ya ngwana mongwe for o tsene mo spacing sao, in Jesus name we bereke le promotion e we kry. Hallelujah. Ya moruti ke a o ekisetsa ka tseno. So re a le leboga, go na le tribute mo ka a family member, a tlo honorang anti wa rona Antoti. Ha khona kana tekemisa ka sefela goba ka chorus, ha khona ke dilo tsa o opela ke tsa rena, a sa mang le mang. O ka se no tswa ya re ke se opedi a ka re nna la ntshile mpona mo TV ya ke opela. So ha khona kana tekemisa ka sefela goba ka chorus, Ausnensi Sibanyoni, Ausnensi Sibanyoni di holena. Bophelo ke wena fela empa batho empa batho ha ba se ba lahlehetswe Amen. Ngiyanibingelele egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngithanda ukuthi nginguNancy wakaSibanyoni, bengiphila nomama wangapha. I was like sharing everything nomama wangapha. The last time as a hamba, I was talking to her on Monday. Ayikho into angakangitsheli yona. Angazi beku everything yami umuno neli no akithi ngayibya byang kithi mme wa kamo le ka lenyalo ne ke eme gona mo you know le gona bana ke eme mo ya ka o botlhoko thata. Actually I was not supposed to stand because ke ba boditse le bona kar guys a ke itse gore nka te kgeila or ka tsamaya na lerato le le makatsang mme onana le lerato. But people they fail go mo fa lerato. Nane lerato mme wa kamo ke phetse le yena ke tsamaile le yena
lengwalo la Amos 3 verse 3 o bolela ka tsela e telele e tshwanetse re tsamaye mara tshwanetse re tsamaye re bolela if ha o bolele le notlo bolela le nna ke robetse ke Amos o re ya jika tsela o re a tsamaye re bolela. I talked to this woman ke boletse le yena. I was talking to her o ka re every day ke mofa ampa ke WhatsApp a WhatsApp ke tla khole le mokekolo banna ke khopela bana ba ka mohae nka moheleng ka mkhola nka mogela mme ka mogae. You know, she was everything to me. I was telling my mother kere I don't understand ba mfone tsemo tseleng I nearly fall down ba re toti ka mang ba re toti ka re I khona hal ka gana ka re ke mme wa sebete ke mme wa matla ka re itse phila ya ka montlung a kitse nka e bjang ke swabile because ke tlhoka motho ke bolelang le ene. But I was not alone. Ne ke na le modimo ke na le bana ba hae they know me ke na le mme a shumo khoneng Mamsodi from Joburg. We've been sharing everything mme wa ka so do so tswela pele o tshware sefapano se jare e ska re kana go mafello o mo tlhapele matsogo a re tsamaye robe ya toti like brure ya rena ne le bra ya rena ne le mama lume he ke re ke a moreta ke re malumekazi ati mzukulu kore a kitse nka e bjang ke alla guys ke alla kore net mo pela lena ke tlote tshwara today mara ke tla khole a bone ke mo pela ke re bophelo ko wena fela ha swa motho o robetse mesebetsi ya gage like the pastor say moruti aka a re etlo molatela a re wena whatever o tsama o heta batho tswela pele all the blessings tsa gore o hete batho o ba o tlhitsa botlhoko di zo landela ro lebeletse ro ponta ka monwana but is ase mosebetsi wa rena ke mosebetsi wa morena ke a leboga. Thank you very much auntie ya le yena kwa go hae go tsabele lena re ba ha se ba yone le choba re ntshwana go tsabele lena go tla a very important person right now o Paulo sa boletseng ka yena a re moagishani wa hao phala ngwaneno ya leng gole go tsabele lena a very important person o kana bana le ngwana heno go Cape Town ana le di milione mara moagishani wa hao is better than ngwana heno a leng go Cape Town ka di milione go tsabele lena ke yena ka reng ha ho fia aba wa mathomo o tima mollo ke yena ka reng ha o steng bana ba lwala a kena a etsa plan go tsabele lena ke yena ka reng yena wa mathomo ka reng ha o sna dijo ka montlong wa re mang o tsaneng ka dimeletswa imo ke no re noko go tsabele lena mara moahishane o sentse tsamaye le lengwalo oba if o khona o opela le yena a te ke mise ka sefila oba ka chorus hape ra celebrate ka tsene bophelo ba antoti ya hape abantoti ne le nese ne le oral or maybe le lebetse so a nurse ke motho o bereka ka setšhaba ene a nurse o bana mmereko o ba nurse it's a calling as a miracle fela. You have to be very, very patient and humble and dedicated because overeka ka setšhaba sa modimo wa bana di nurse maphodisha di pastor le di bishop a se batho fela they are the chosen ones go tsa e bele lona so mo ba mphile Mrs. Tekiso oh no sorry yeah Mrs. Tekiso ke yona ne yeah Mrs. Tekiso hore a tle mo a tlo shera boagishane ba gae le ba ga choba re a wa mogela Mrs. Tekiso
marapo a ho lona. Hallelujah. Ke a le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Na ke eme mona ke nna Mathekiso. Ke nna haufinyana mona ke neighbor ya Matshoba. Kore ha ke itse ke reng Matshoba re phetse Matshoba he ke thoma go fihla mo. He re thoma go fihla mo Matebeleng. Ke bona ba re welcome-ileng. Matshoba re phetse le bona sebaka ne re phela ba bohle kore ba itla ka kwa go rena re le rena re itla ka mo hele kore re ba pi ge ba tlile ba re apia le rena re itla ka mo go api kore go le monate batho ba modimo kore ene Matshoba ke motho a na le maele ke motho a na le khothatso ka mehla le ka matsatsi ne ke re nako nngwe ke lla go yena a ra wa ngwana ko hae nna mpitsa ngwana ko hae nna ke mmitsa ausi aka ke llela mo yena dilo tsotlhe ke mo fa tsona a nkhothatsa ka mehla le matsatsi Matshoba kore a ke itse re ke reng kore ha ke itse Matshoba ne le motho ile ngore wa itse keng ka mehla le matsatsi kore na khothatsa na fa maele la nkutlwisisa ka mokgwa ke reng rile he re thoma go fihla mo Matebeleng ne re sa ise motho ke bona ba re welcome-ileng la itlhaloganya ntwe ke bolelang ka yona re philile le bona sebaka la nkutlwisisa so ke latlhagetse ke ausi o ntatlhegetse bathong la e utlwisisa so ke tlo tswa hanyane mo nthweng ne ke bolela kore ne ke re ne gore ka nako nngwe e reng ke tswa hanyane ke no le seitsang hanyane ne ne gore nako nngwe o tla kira e re kopane ba bohle nako nngwe ba tlile ka ko rena o re rena re tlile ka mo ntate wa ka mo le lapeng le Matshoba ha re kopane o kry ile gore ntate Tshoba o letsa CD engwe ya Phil Collins ke tswile go hanyane a ke re mo ntwe ya Phil Collins kore ha e ka la fela a bona kore a ibulela go ifelletsa la nkutlwisisa kore go ba monate re phille le bona sebaka batho ba modimo ke hopola nako nngwe sale a letsa yena ntate wa ka mo a letsa Vulindlela the whole night batho kore alla the whole night ao wa itse keng a re phille le bona batho ba modimo kore ke a mo gopola ka mehla le matsatsi la itlhaloganya
ke a mo gopola ausi a ka bathong ke latlhaetswe le nna a mantšhi a teng e reng ke fe ba bang sebaka ke a leboga halleluja ha ke batle mang kapa mang ha ke batle mang o ke batla Jesu oza ariel oza ha ke batle ha ke batle o ke batla Jesu fela bari ha ke batle ha ke batle o ke batla Jesu fela ai abanye ba haya wela bari abanye abanye ba hallelujah praise the Lord libitala borana just one walk intelligent or illiterate, good or bad, we are all going to die. We are all going to die. Mara iribu setsa go legolo la moruti o shwela go kae. Amen. O shwela go kae. A good qualities. The good qualities are a neighbor. But they share each other's problems. But they support each other. Honale moagisha no mongwe mo ba mongwe tse ba re ke Miriam Mokobedi. Miriam Mokobedi. Nsamokwa. Zonaka ochirana batu zonaka zonaka bone zonaka bone zonaka ochirana batu zonaka kabadiribone zonaka bone ochirana batu zonaka. Amen. Ya le dumedisa kaofela ka di banka tsa o latellana ba baholo le ba banyane ke re awa nna ke nna Miriam Mokobedi nne ndi mushavi zwa vhuḓi nne ndi ṅwasa diki muro ya ng'ombe oro ya khoromodzi mafuloni vha mba nne ndo livhuwesa nga maanḓa awa ndi ḓo thoma u amba nga havha mme nne ndo ndi tshi vha vhidza is the way a thi zwi ḓivhi uri vhana vhavho vha ya zwi ḓivha na khopela u vhudzisa vhana vha hae nne le itse uri ne ke mmitsa mang na mpitsa mang is the way ke khopela ho le botsa hore is the way e tlile bjang a ke itse ore la ntumella. Okay, ngakesini. Okay, awa nale is the way waka au Sophie ne re phela ka WhatsApp. Here phela ka WhatsApp hekele ka muntlung a sampone ke sa mmone wa WhatsApp. Ha ngwala mo founung are the way. Elo ro nnetseng ka muntlung ka mo. O gadile mang ka muntlung. O na no re tla kra njo ya mmao ba itse. Ke mo fetele ke re mara the way ora hore ka muntlung a honne wena why o ntse ka muntlung ara wa bona wa ntloela beno ke re askis kana o usaka askis au Sophie a ke sa re the way e itlile so ke re ntse re bolela nna le ena ke re au Sophie ne ke le ko Mamelodi ko ngwana a usaka beno here le ko Mamelodi re ntse fela ho tla auso mong walla o tlo re botsa hore mamang wa ko bona o tlhokofetse bena auso mong o re ntseng le yena ha ba re mamang o tlhokofetse
auso o bolaile ke mashushu wa kere auso la ha fetola ola a le mo sellong ora is the way are is the way ke tsela ya malima la ibona so ke mo nna le auso re tomileng e ke fetsa o motolokela re tsheha ra bitsana is the way a kena a mantši auso ne le maka ne le ausaka ne le dilo tsotlhe mo nna ne ke sa sokole auso a le teng ebile yena a mpitsa a re ho ntse ka moo e le gore o jele hape o na le tshukiri o sa mbora o tswele mo ntle gore re kgone go bona gore o na le maatla gore a ona maatla e tla mo aowa ke tle a re yo tshwara se before maphodisa re tshwara tsamaya ka speed ke ka mokgwa ne ke phela le ausofi ke metsitse from 1986 ausofi ke a leboga. It is the way. It is the way. Amen. Modimo re file ba bophelo a re rataneng ho sa kgathatsehe ke kgopela o lebelle a person who's on your right mo lebelle right now se ke a o rata ipethele matsoho. Hallelujah. Are rataneng wa bona ona le wala le moruti la dipesalome e re ho le kgohono le motho o ba ho le kgohono le bana ba motho ba dula ba ratana ho re ho jwalo ka makhura a mabotsa e lelang kgohong ya Aaron ho fitla morumong wa kubo ya hae e re ho jwalo ka oli ya Hermone he yelela ho ya dithabeng tsa Sion ba re hona mo ke mo morena la itseng the blessings he fela bana ba motho ba ratana o nyaka koloi e tuwa marotloile neighbor ya hao o nyaka bana ba hao ba successful mara ho rati wala helo o mo wa mmoledisi go tsa belelena a re tshentsheng bazalwane man o rata bya modimo kwa la go rata bana ba heno ba o ba bonang ka matlo wa bona moruti o ka tsena kereke o ka dietsa ntho tsotlhe o tswa every day every morning o apere seaparo sa kereke mara ha fika the last day ba re mo no sebeletsa teng longalo la moruti ke ona boha moruti wa bona ka tsheno sa thabo tla ngitsipila ya ho boha moruti ke a leboha na ke feletsa ntoti ke salute ya ka yona e nane ke na le yena ka Friday yona Friday re tlhango yona e ali sharp de du soya ha ba mfounela ba re ha ba senda di WhatsApp ba re au Sophie o tlhokofetse ke ra me ba ra di chomi tsa bona o ba somebody else ka rena ke mmitsa antoti ke ra au Sophie ha ke na hane yena cause Friday ne ke na le yena le right go tsa belena ne ke na le ka Friday re di thu kona ka a kolomaka gore ke motho la mo itse mos gore ke motho le kitchi le go be school so a ke tsere ja ya ndikuku tse ne re di ja gore antua tseba ne ke re ke kana go ke mo korana le antuo ke gore ke ausa hae yes most of the time ne ke ba kra ba le two the only time mo ke sa mo kry ke ka Friday he ke tla go tsa belelena mantswadi la se ke tswa ka Friday cause ne ke ya di rehearsaling go Eco Park ke re ke jahile ne ke re go dumedise khala re sa bolele ke tshwere leather jacket so or monna o tsena ka mokamereng wa tswa he ke tella mo gate ngare mamo ne ke botsa Jeanette bile are mamo wanaka ka o bar tshware re ke cold drink ko practicing yeah this way ke sa tshwile mara ke a lemoga gore no thato ya modimo ke thato ya modimo mabane ne ke na le Jeanette re toloka are if ke thato ya motho ha o kgawe se se kgawa ka re wa Jeanette mmutsisa shu ka re no wa bona thato ke ya modimo he modimo lo ka ntoya la khale bazama ba re moile ba re shwa re sa phela le ka tshilo agere he modimo ela sinka saini
o ka se tsamaye go tsa le lena he modimo a santse authority signature ke one ke modimo ke re la ba kaolo ya ba ya go mo ba re go ba ya khokholokgolo ba irang ba mixa ba irang he modimo a ra o tsamaye so Janet if ke thato ya motho ai a ona motho ana le powers tsa go bantsho never as long as Jesus wa le teng o tla re modimo ha le teng hayo lebitso la borena Jesu a lebokwe ke habile lehodimo tseleng ha ke na bodutu hobane ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le Jesu lefelle mo ke tsamaya o lahle ha ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu go tsa o le lena a re tšhentšheng bazalwane ka le hula antoti if no sa boledisi ngwaneno ira plan go tsa le lena beyond death ha o sana tshwarelo go tsa le lena kampane ha le bika ha o sana tshwarelo Abrahama ha le sefu bona Lazaro ha le sefubeng sa Abrahama o re rumela Lazaro go tsa le lena batho ba rumela Lazaro an rothisetse metsinyana le he ka baka lenyala gobane go ka ntokela ka gore mo ke leng teng ke a tšha ke a tuka so le yona go tshwana le monno wa mohumi o re dilo ka di last minute then ba re wa puka ba re go tsa le lena tšhentšha nako e sa o dumelela tšhentšha ngwanetso foreign case tomorrow never comes e bene o lokile hallelujah ya if la hira go kereke moruti ke teng go tsa le lena ya antotu o re bala ka khotso moya wa hao o amogelehe o rona no we must pray for moya wa antotu o fitlhe ko dikgorong tsa ba gatshoba amen hapo kena ka khoro a se mahala le go kena ka khoro no go kena ha se mahala we need to pray hard because o twanto a reng a re itirele lona ba le setseng le bana ba lona ka gore dithoriso tsa lefatshe di setse le lona amen no a ke re Janet ke fetisa fela taba nna mmereko wa ka gore ke bolelele batho ka Jesu ke mmereko wa ka mo lefatsheng if you doctor you are blessed nna ke mosokolli wa setšhaba go tsa lena mo ho ka tribute ka social club utwa ke rata le lebitso la social club a helping hand social club go tsa lena lengwalo le re blessed is the hand than the one that received antoto ka momema wa re a tlo wa apiela na ke tsina khona ba modimo re file di gift ka mefuta na khona mejara batho ya na khona apela shaba se seng a bitse fela Janet le ladies ba le 3 mara ba pele shaba se seng chin go tsa lena a di metsa no re ntlele eng mo ntle dijo tsa teng le go ipoeletsa man na o le motenkile ka bona jadi bata le Brian since ba nna so je o tshwana le akamo o ta no bua manta ora ya sala go tsa le a di kukutse ba ke bolele mara at least re tile bana ba hae bona bo pole na shiwa ka jeno ka zibhake le yena ya o ba rutile mosadi a le motlhale ke le boditse gare o a halapa la hae ka matsogo mosadi a le motlhale o a halapa la hae ka matsogo wa utkop o ithubantsa le lebeletse o ithubantsa wa utkop nna ke bolela polelo ka jeno wa utkop wa sethotho ka polelo ya moruti ya Sesotho wa lewaka o thuba lapa la hae a ntsa le lebeletse mosadi a le motlhale o a lapa la hae mo mmu o nonne mo di manijwe
ebile foundation ya teng o etsa Jesu Morena Modimo. Amen. There's no lapa without foundation ya Modimo. O kana wa di etsa ntho tsotlhe ha o sena Modimo rena wa bona moruti ka rata go tsa batho ba ke phelang le bona ditšhomi tsa ka kere o gore motho lo tsoa a tsamaya so pesale ngwane e re go se tshwane ha morapedi le motho a sa rapeleng. Wa bona motho a rapelang wa mmona le ka movement o wa rapela o go tsebelena motho a rapelang o jwalo ka sefate se hlomileng pela metsi a nosetsang. It is forever green. Amen. Ho rapela you'll be untouchable. Ho rapela you'll be untouchable. A helping hand from social club Bareke Agnes Make. Where are hello, I'm Modimo. Ore reamo, Amen. Ke khopela go ikopela nyana so. Ha o le teng na ke tlelwa ke matla o le teng ke tlelwa ke matla o le teng ke tlelwa ke matla ha o le teng ke tlelwa o se dilaka anko poni se tsela se dilaka anko poni se tsela se dilaka poni se tsela se dilaka poni se tsela. Amen. O mo ke Agnes Make ka ra tlhogo ke tla ipitsa so ba ba sa tlhalohanyeng ba tlo tlhalohanya ntse ke bolela mme o re bolelang ka ena mo sho a ke itse ke thome kae pila ne ke nyaka starta gore ke nyako ba le matla go bolela ne ke sena ona mme o re bolelang ka one ka ena mo was my sister, was my mother, and also my colleague. Me o ke thomile kopana le ena ko mmerekong kwa ke sa mo itse sa nkitse but she so loved me ka iputsisa ka re mara mme o marongisa ka e magogo o nya go ntuta boloina wa bona hai man karai nna ke tloela le bokoko nna ke tsamali brastak ai mara he bophelo bo ya man the way anali caring and loving and sharing ka bona hore no di thaka tsa ka pila di ngwisetsa ko lengope. This lady is the best lady I will never meet mo philong baka. O itse au Sophie ke kopane le ena a nketsa ngwana wa hae ko groupung na ba mpitse egi ba mpitsa ngane mo groupung ya rona bo botlhe. I'm the youngest of them all. Kore every day have re sekete ya kwa a re ngane ba bang ebile le mo groupung a ba itse lebitso la egi because ba nkitse ke le ngane ene ke tloyetse hore ke ngane mara I so feel like o itse kore ne ke re he ke tla ka mo hae ka mo I was like one of her own kids. A ke itse ke reng what ladies ha ke tsena ka mo ne ba se tlhole ba itse hore ba mpitse mang
because ke tsena ka moreng mo le nngwe ke bula raka ka mkho ke nyakang he nka re o Sophie no is ne ke dumile sejo se itseng as MC a buletse a re Brian ne ke duma shem ke rata ne ke rata dijo tsa baba nako sentse ke nna matric bjanong ko ke nnang ko teng he ke re ke wa hara tlhogo o nyadisitse mmeo because on krele ke le lesia a nyadisa nrola ko Limpopo kwa a namela le nna dithaba ai ka ba mme jaaka ha Limpona ha ke sa le ngwana no ke mme ene ke hudile and I'm proud of this lady wa itse mme o nkentse mme ene no a ke itse hore di mailaetsa anampha yona ke tlo ikrea kae a ke itse hore lerato la nampha lona ke tlo lefiwa ke mang a ke itse hore dilo tsene ke di share le yena ke tlo di share le mang because there are some things tse leng hore with di thaka tsa hao o ka se di bolelle bona because di thaka tsa hao di tlo wa tlhola di thaka tsa hao di tlo tsheha ho sno furalla ba tlo re stlaila se e lo re nairang mara au Sofina se byalo nna tlo botsa re ngwana ko hae ba boletse ba re o re ngwana ko hae a re ngwana ko hae bona e ba mme e re ko botse wa bona dintlo tse re dintsentse mo hotle ho afisa khwanela ona ntlo esaneleng mara ha o lebelletse o tlo bona ka re discount a re wa itse tsatsi le modimo ka etsa motlholo a tlo sa dirufu tso tsotlhetse khwatlhahella a re o tlo makala wena se kana hana re kwena o le one o tlo beng o le mo bathateng a mabjana a re bo botle re phela bophelo bona bo o le mo bona so se se lente ke hore o tiye ene o itshepele mo moreneng wa bona lentsile la hore o tiye o itshepele mo moreneng o ithapelle ka dinako tsotlhe are always put Jesus first always put Jesus first are wa bona dintho tsa lefatshe di atla di a feta are mara ha ile modimo yena ha feta so au Sophie ke kopanile na motlapong anthuta ho apea es ba boletse anthuta go baker korbon like no ke pizza hore ke stashe I'm proud of myself ibile ke ikhokhumusa gore mo ke tsanang ko teng ha ke bona kuku ke ilebella soka litho ke re ke bjang yona before ke taste ke ilebella ke raya ke tshintho so ke re nna ke itse kuku ke ilebelletse ka matlo because of this lady and nese ole wa hore bona ka left ya hae a di betha go itse king wa itse a le bengelele hae man eish wa itse also la man eish I can't say much but unluckily she was my mother she was everything and look at lapung re latlhehetse bathong because one a re ailetsa and re tsamali yena ka dinako tsotlhe malenteng go na le lerato go na le lethabo so a ke nahani go na le o montsetseleng ke le ra re tswa go tlapong ra khupisana or ra nganyisana ka ntho e senang wa itse kelello au Sophie wa itse king na re tla re phutha a re busetsa ha bona o ka re wa itse ra khokgana ka mantswe a re man a ho iriwe bjalo bana ba motho a re nnem fatshe mara re tlo fetsa re utlwane ka yena mmeo so I'm proud of this lady ke a leboga o tsaba lona ra leboga mme wa ka ha o khona bona dikuku hore e monate go tsebelele ya le nna ke khona di bona nyano ra mo o ke no wa look a re no ra a ke ba no a re tlhaka moteng yeah so what of more tata a tribute by a friend le Jesu dana le chomi ya Jesu le Lazaro go tsebelele bophelo bo o ka se khone ntle le chomi but you must choose your friend wisely na di chomi tse ding you are jealous and di tawetsa ka mara mokoti yo so ke sho ba ngotse mmoa ba ngwala fela ba ngotse because of they were loyal friends go tsebelele so
ba re tribute by a friend, Ma Mutembu le Ma Magubane. Ba tla salana morao ho ya ka mokgwa ba biditseng. Ma mme Ma Mutembu hore Ma Magubane o mongwe wa bona ka natla ka ngoma ho ba ka lengwalo ho ba ka eng. Maybe a tshwere paketa dikuku tsela. Read. Mara ka natla mme Ma Mutembu hore Ma Magubane sebaka ke sa lona. Setjhaba sa Modimo. Hey, ke tlhoka mafoko. Ne ke mmitsa Skalari Girl. Every day ke tsena ka mo tlhatswa dibjana. Ke re Skalari Girl. Ke bile ke se ke lebetse le hore kana ke Antoti ke mmitsa Mama Utswane. A re wa tlala. Futek. Wa tlala. Futek. A wetse lina la. Ke re kana o mang. Ke re pile mpotso re ngwana a mang. A re ke ngwana mang. Ke re o nna kae? A re ditulo di tletse inclusive. Ke nna mo stulong. Ke latlhehetswe batho. Ke latlhehetswe ke mme ke ausi, ke latlhehetswe ke social worker, ke latlhehetswe ke psychologist, ke latlhehetswe ke dilo tsotlhe. Daga heste ba fitileng ba ne ba bolela hore e ne le motho o mo bjang. O no ka tsene ka molapeng le wa tswa o sa nwa tee. He o nwa tee a re mmele ka ho teng. Ke re mmele ka ho ko mo bjang ka re mmele ke shuwa Shoprite. A re kenya kwa Shoprite ke nyaka Crystal Valley. A re mmele ka ke Crystal Valley. A re ke nwa ona fela. Ke re a Toti be nka ra ho teng. A re ke re bona o ya Shoprite no o reka. A ne ke le letlhana la hae shem. Ne ke le letlhana la hae. Ke re mare beno nne ke di shopong go feta kae ka re ke tshwentse ke fete mo gating e. Ene ho ke feta le nka re ke feta ne no na le something se ntse se boela morao tsene ka. O mo ke a Toti ke Shoprite. Ngwane se ke nyaka o ntlele e mapele. O ka re ke se lebetse. Ke re nna ha tse mo stulong so nna mo so no mpotse ro nyaka. A shem. Ke re ke a nkomo ke re mnang wa ka mdluli. A tha wena o dlulele sa futhi man. A re tshwara o ntlele. Ene ne ke motlela. Ka la bobedi ka Manta. Ke re hodisana le ena mo hodiso mong wa di monthly. So ne le party ya ka. Ne ke tlile o tlo lata dilo tsa ka mo ana le Miriam. Ba fitla ba ntirisa joke. Ne ke loketse di saka tuku ke loketse le phone ka. Ba re wa ka tseno na le di curve. Ke ranto. Ke re hai wena wa nthoma bya no. A re tlamo ko se. Ha re ka utlwa hona le nama mo. Hona le nama. Yo wa tsene le mothomong o le rato. O di joke. Daka he ke boletse ke re ne le psychologist. Ne le wa itsekeng ele ena social worker. The last time ha ne ke mona ne le ka bo 25 hona ka Manta. Ha ne ke latile di tissue. Tse ding tsa tsona tsa mohodiso. Ha ke nne ke mrele ka re wa itse ke ya peile ne. A re futa. Futa. Ke ra una taba lo ka ntshare futseke. Ya tsamaya. Bathong a Ntoti a moya wa hao ro ba le ka khutso. La ha re shile re sa nahana re e ka ba nako ya hore o tsamaye. Mara ke se Modimo sa senyakeng a kere. Bana ba ka mo hae ke batla ho le botsa potso. Ke eng se se ka le khaohanyang le lerato la Modimo? Ke ho tsamaya ha mme kapa le nahanne hore le tlo tlhoka ha se teng. Tia mo Modimo. Modimo ke ena tlo le
ke yena a tlo le tlhonolofatsang ga gona o nna nka nna ka tla ka le phumula dikeledi mara tse tlo phumulegang tsa nnete ke sa ka tibusa modimo fela ke yena fela ya ka le homotsang go feta rona ka mokgwa re tlo lefang matshediso gona bjanong ke a leboga re a leboga go tlatla mme o mong gape a ke itse go na le teng ke mme mang ke mama Gubane re a leboga mme mama Gubane ma go tla mme Make Gubane all right re a leboga mme uyandiola yadlalena luhlaza uyandiola yemadlalena luhlaza uyandiola yemadlalena luhlaza uyandiola yemadlalena luhlaza. Sanibonani ngibingelela bonke abakule. Ngikhuluma ngenhliziyo ebuhlungu. Mangime lapha inhliziyo yami ibuhlungu. Angikwazi nokukhuluma. Nginibonge. Ngithi nalomsebenzi womngane wami uhambe kahle. Ngoba bengandluli kulomuzi bengithi mangiphume esibhedlela ngiphume ema check up mangifika lapha ngasegeyidini ngithola ubaba alele athi ngena mama Gubane umngane wakho ukhona ngingene athi hey mama Gubane ngiphethe ilinyoro la awungizami ngezithunyana ngithenge ngikhipha imali athi hayi uyazi mangihola ngizandlula lapha egeyidini yakho encane ngikunikeze mara ungangiceli kumama ukuthi unginike ngithi hayi akukhonakali ukuthi ngingakhuluma iqiniso iyafuneka athi ngizathenga izithunyana kule ndlu le ngiphinde ngithenge ne-cold drink ngithi manje uyosho ukuthi zibuyaphi lezi zinto manje mina manyenza ama-secret hawu wasingene sihlale siphuze masiceda manje into engizwisa ubuhlungu ubaba well bengiyakwazi ukugula kwakhe kodwa umama angikwazi ukugula kwakhe ngoba Friday kade nginaye sihamba imbizo umhlangano wethu wala eMandebeleni bathi imbizo bengizokungathatha ibhuku lakhe wathi lihlale kimi ngoba yena uyakhohlwa mangidlula ngithatha imali mangiceda ukuthatha imali hayi ngihambisa imbizo manje mangizwa ngalesibili ukuthi umama akasekho kube buhlungu kakhulu enhlizweni yami manje ngithi duduzekani bakashoba bantwana bam sonke siyazi ukuthi indlela yinye nathi masinje asana abazali asana umuntu kodwa manje ngabambana ngalendlela lo mama beniphethe ngakhona ayikho into ezonhlukanisa noNkulunkulu anginawo amagama amanengi amabili lamathathu engiwakhulumile ngiyabonga re a leboga mme wa rona bomme ba Mbizo modimo a le dire ka go loka le tsweleleng pele le tshware society seo ka mokgwa ntse le se tshwere goba kopano ya Mbizo le sa re ka rantoti ya sa le teng la e latla ke a le leboga mo go ta tribute by a former colleague Aus Matilda o le teng ikatumetse Aus Matilda a former colleague Aus Matilda kgotsa belelena wa tla Aus Matilda ka tribute ya hae Kamaitla kita ijarela sona sefapanos kamaye kamaye ta kamaye ta kamaye kamahita Amen. O a le dumedisa mo ke Ostili Masebene setlogolo sa Kekana.
Ke re condolence to the family, friends, the house at large. Ke tla thoma ka go bolela ka mosadi. Ke bolele ka mosadi. Ke bolele ka senatla. Mabatho. Mosadi. O kileng a tshwara thipa ka bogaleng. Mosadi wa lerato. Kutlwelo botlhoko. To add on that, humble, soft-spoken, and always down to earth. Repeated together since the time when bus fare was 25 cents to Westford Hospital. You can count hore nako eho go fitla ka jeno ke mengwaga e mekae. He bese ne le 25 cents by then. Re tsamaya tsela together, work together at Westford Hospital, moved to Pretoria West Hospital in Danville, then to Vescopus Hospital until we retired as nurses. When I'm saying nurses, I'm talking of good nurses. Patient's relationship, that was good. Nursing care in totality. Those who knows we continue to be friends, sister, mothers, and Machova. Kitlo go gopola. Ka maele. Le batho ba ngata ba bolela ka maele a gago. Ke re he ne ke na le bothata. A bile na sa kwate Machova tla re a ba yekele. Bayahlanya. Labantu sizofa masimini. Bazosikhumbula. Yeah. That was Matuti, ne? Finally, ke kopa go bala mantswe a bofelo he ke bua le Machova on a Monday during the day. Ke mmotsa hore I'm not well. Are masimini, remember. Ke ne ka ho rekela tee e la ba reng ke relax tea. Make it strong. We inwe. Indeed, ke dirile jalo. The following morning, that was Tuesday, she sent me a message. Eba le hanja. Message you all, ubulela ore, life ends when you stop dreaming. Hope ends when you stop believing. Love ends when you stop caring. So dream and love. Make life beautiful. That was Tuesday morning. Ne? And later, the very Tuesday, I received a call from the daughter, Jeanette, that her mother passed away. Manava Auntie Toti, re hopole thuto ya me a le rutileng go tshwarana, go ratana. Go na le lengwalo la Psalm 34 verse 17 to 18 le le ring, there's always hope. Boimeng menate. I thank you all. Thank you very much. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu, siyabonga Baba. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu, oh Baba.
Oh, lebitso la Morena Joshua Leboko. Eish, re boloka senatla mo. Re boloka a woman with good qualities. Lengwalo le re a woman, a godly woman, doesn't wait to be served. She rises up early in the morning to prepare the household, to prepare for her husband and the children. Yeah, sen rena bo tswa ka one bo Janet. Khotsa belena. Yeah, sen tswe fu 5 o'clock mosadi wa mama ka tswa ka 5 and a robetse ka 3. Yeah. Setsa ko magile ka 6 o'clock ko magile feditse breakfast everything. Le basadi modimo a irile mosadi ka reason. Ka le rata basadi. Ke le rata ba botlhe. I love you. What a tribute. Ka bana. Ba ngotse John Mathebe. Bana. Le tshwane le ngata hoba di ngata e Jacobo sola itsia aba fa 1 bana ba hae are erobe ba erobile very simple, very simple. Even the last born no munyana no itshwara eroba then atsia tse ding adira ngata ele e 1 a re tshwara a dirobeng ba paletse go diroba. You know why? Because they were unified. Khotsa belena ka polelo ya sepedi ba re ditao he di ka tlhoka seboka di shita ke nna re tlhotsa. Khotsa belelena ditao he di ka tlhoka seboka di shita ke nna re tlhotsa. Ke ra re le saleng le tlhomphana o monyane a tlhompho moholo o moholo a ruto o monyane tlhompho. Ke ra ita ke re moruti because respect is end. How can disrespect o monyane ke wa level ro mos ke behavior nete ka busho mo ro mashopong a ra wena. Khotsa belena a uswa ka Matles wa itse nna lona re di chomi re di cousin e bile re di chomi le mo Facebook re di chomi o setse wena so you are the eldest. Ntsongwe lengwe every bad thing e iralang ro lebella wena re tle di sina le ko kae. Hector, you are still a child. O kana ba mo Obed le lebella mo mme o a setseng. Akere a ro kra di kholo ka bushibu ba re Hector shulo go tibitse Madleza ka selepe. Akere we must be unified. Le bentho wa hore ba le ba palle le ko le tsena hore third party pa le ko le tsena. Akere he ke re third party ke ra di chobi tse ding tsa lena o monga ka tla go Janet a rawo ba re mama ho shile 3 million wena. Yeah, you di chobi di dangerous ma le unified ha o le mothato le tsena ka bohare even le rena di cousin even le bo mamoholo a lena. They will never ba le tsene ka bohare ka ruwa re tlabe le ntsho one. Khotsa belena ke le bohale ngwalo la Jacob ke le leboga. A tribute by John Mathebe.
Sabonga program director. Sibingelela abafundisi bethu bonke ngokwahlukana. Sibingelela umndeni wakaMathebe nokaChoba. Sibingelela nomphakathi wonke. Omela ngaphambi kwenu uJan Mathebe. Kiragadi wonke mmolela. Sumndeni wakaMathebe. Sitabukile. Uragadi usikhulisile abhlungu. Izimo zingekho mnandi. Akhona. Izimo zimnandi akhona. Sisesikoleni. Bakhona senzela konke. Sizwa ubuhlungu ukuhamba kwaRagadi. Was so deeply sad. Kepha ngithi abantwana baRagadi. Dudu. uNkulunkulu ukhona. Kubuhlungu usihamba nabo. Kepha kuzolunga. Asazi 19 bani kusho uRagadi animarigata asazi welunga 19 bani. But lithi izwi lenkosi. He's a God of light and God of life. Nithandaze kuye. Sithi kuRagadi antoti ulale uphumule. Sohlala sokukhumbula. Lala uphumule sithandwa. Sibantwana sakubakho sikhulisile, ukukhulisa ngathi nakuphela. Sibanika ngengibabale bonke. Sithi siyabonga kuwo wonke osenzela kona. Nani boRagadi. Siyabonga benikhona nonke. Nisikhulise nani ngasiphelele amandla. Nabantwana baRagadi lapha ngazwani khona banifonele nifike kule khaya kube nokuthula. uRagadi was a peacemaker. Noma akukhulisa of akuthethisa ukuthethisa ngepeace. Ungene ekamereni nikhulume niphume konke kulungile. Sibhlungu ukuhamba kwaRagadi. Ngiyabonga. Hotsebelena. Yeah, no. Programmer na ya go bofelo. Ke mo haule nna ka se setlhahileng. Wa bona motho wa o lwala. Re khona o bona re one day no abara founela re no ai na lwala. The painful part gore. The painful part gore nasalwale. Nagi mboni. Nasanale sharp. But I don't know what happened. Mara re toleng tsotlhe ho mmupi. Ba re kena intseng le tseba. Ebile kena a tla tseba go le fodisa. Mina thoko mo nga di fika mo di feleng tsa Sione. O re le mo tsebeng ke modimo. Ke mmupi wa dintho tsotlhe. Wa laya wa khalemela. Wa phidisa wa timetsa. O etsa ka mo ya ratang. Ho se ya ka mo fetolang. Ke rata he ya go tlase. Ere empa ho yena le rato le khanya jwalo ka matla. Le timetsa le mehopolo ebile ha lena ho fela. Le rato la Jesu it's eternal. Yeah, holokile. It is not fine but holokile. Aka mpotsang gore Sophie ra hore ko mo thaba ka 200. Aka mpotsang fela gore the word Sophie. Sa I Google ne ke le lebeletse le ntshedifo. The word Sophie comes from a Greek word that means wisdom. The word Sophie comes from a Greek word that means wisdom. Kaleke ba bona basadi, mosadi o na tlhalefile thata mme o. Ho ka bona mme a khono tlhakantsha di dish ka mefuta ya tsona. Le tsena ne re sa ditse. Ya nangile ka bona le pampune le tlhakantshiwa le apolo ka re va nura la mo. Ho tsebelena na hana le pampune le apolo. Karamaro o tsala. Re go jamula. Yer. Na re sanya ke silo. Na re nyaka le pampune le apolo.
Kore ne re tshole re tseya di-rice kore ko botsa ka the wisdom that God had installed ka mara megopolo ya antoti. Dijoku tsona ke bolele mapompo tsietsi ena mo ba leng ra tsheha ya pole na o tsietsi ena mo ba leng ra tsheha kore na ira dijoku tse ding kore yes. I remember when I was burying my father, but it was like we had hired catering. But who never phone the following Monday. But catering la jago guy. But mostly things are going. Cause of a little. I can report Lihulan to one of my friends. But Rabudi Kuku. And I come over to Kuku. Cause of a little. Or la repisa rizi. But Rabudi Kuku. Cause of a little. So relaxing man. Hola har lokeila. Fela tsepo iti. Hola date muruti. My bishop. Har lokeila. Fela tsepo iti. Hobane yare tsepisitse. Wa. Are you yare tsepisitse? Are you visiting Gamafu? Yare tsepisitse? Yare tsepisitse? Amen. Hota tribute by grandchildren. Hoka bona ole motswadi oba ole mme oba na le ditloholo, you are blessed. Hase nna ke the Bible. Hoka bona ole mme oba na le ditloholo le ditloholwana, you are blessed. Khotsa belelena ya moba ba ngotse e bi ba bele ha bana fela ditloholo fela. Brian and Zinzi. Brian wa teng ke Staso tla bolo mona mo di TV mona kai ager. So Otto he is coming here right now to pay tribute to her granny. Le Zinzi after wena a ready ho re kholo busetsa meroko le batho ba khono lokologa le dikuku tsela di. So Brian Choba ikatumetse mfana ka o tlo pay a last tribute to your granny. Tsohle di lokile. Dumela mfera tsohle di lokile tsohle di lokile tsohle. Dumedisa ba botlhe ka lebitso la Ntate Morena. Grace and peace. Ke shoba bang ke la mathomo le tlang kutla ke bolela ka jeno a ke motho a bolela vele nka se eme sebaka. Already they've said a mouthful, but nna molaetsa ka o tla ya mo family ke ra ho tla loka kopela le tlhomphaneng le rataneng fela re sthole la itse motho mo le mong la ira diphoso a kere re tshwarelaneng le rataneng a kere ho tla loka ka osano re tla lokaneng ho lokile ara at o tlo tla mengwaga mo re tlo mo hopolang gogo a kere ka osano re tsware le sharp, but yone tla re testa hore ra ratana ka nnete or byang. From Monday it tlo ba back to reality. Ke mo re tlo bonang ke re ke kona mo kereng e tlo re testa hore re ba tlo etsa sa fella na pele re tlhomphaneng mo ka le khobela
ai ke sa maketse le nna cause ba mfounetse ke le go bolong gore e tla hae ha re go ile ke re ai ya motlwele ke tla motsosa a ba nka utla ka tone a founang ka yona hape la bithu alla ke re yo ke ba botsa re no khopelo tsamaya mo le tla ntropa hae ai ke itse ke fitla mo mama sa ngo mo la ka utla ho liwa from mo lo ra no go botlhoko ka montlong ke mo ke tuleng ka ile tunna ke yona mara ke rato leboga support ya batho botlhe ba le tlileng ka tseno ra leboga is ba choba getting out of your ways and sacrificing your time to be here actually means a lot ra leboga re ke hand over tsotlhe di lokile tsotlhe di lokile o dumela fela wena ebile ke spector o ntshepina a kenya ke mathaithaya ke re opela dikhwaire so ke spector o ntshepina o mohau a modimo o mohau a modimo ke kwetsae ka na isale umphihlelana na esale phihlela ke I say, the guy, with the why mo ke stlolo sa di las sa Antoti nna ne ke mmitsa green ne ke sa mmitse gogo that's why ne ke stolo tshwana le ena there's nthabeleng yena na sa jingo hae that's why nna ke le gogo so ka di 18 January 2021 ne ke go beetse Tledisa baba antso Tledisa botsa baba re khopolotso se bobombo atla emo atlonkisa toilet ka tsoha Tledisa ntsoa mara ka tsoa ka lenganga ka re Tledisa ke la pila ka go bala boshu baba a ntsa ntapisa bontshare boshu bo botle ke sa go bala ke go bala fela montshare ka tsena ka mkamereng ka kuka baba he kuka baba misa toilet a re nwese metsi a fotse nwesa metsi ya ba amen. That was Baba. On Tuesday, ke robetse. Gogo, wan kokotela, bubumbu, itla re kolomake. Ratsoa ra kolomaka, the whole house. Here fitla mo kitchen. Ke re gogo, e re dijo, re je, nakala pile no, a re je, then, re tla boela morao. Gogo, ka ira mola toast le mae, raja. Here fetso ja, tsena ba shimane, ba tlo reka di tissue. Ha ba tlo reka di tissue ke re gogo nna re ke ka moreng ke a toilet e ke a toilet gogo a o bolela le mamkhulu mo phone a re yazi mamkhulu I things akufonela nginikela abantu imali ya ma tissue ibile o tsa batho ba shimane ba la re ka tsene le sa tsamaya ke nyoko le fa tšhelete lena le ela ke le kolota gogo wa tsamaya khamakala ba shimane ba le it's been 3 minutes 4 5 gogo sebaka so gogo se mokekolo and tšhelete nna near wherever bohle ga itse re nna kae so ke tsena ka kitchen gogo no respond gogo we only two in the house gogo passage
no response. Ke tlena ka mo ka moreng. Ke kreile gogo mo fatshe, lying on the floor. Ele amen ya gogo. But I'm grateful because of both my grandparents. They died on my hands, of which barke blessing, but it still haunts me. It still haunts me each and every day. Why me? Gogo was everything to me. Baba nja ba itse mama ka ele mapumpi. Ba itse mama ka ele gogo. Because ke tlhetla lena ke fisa ke di gas stove, ke fisa ke di pane, ke fisa ke everything. By the age of 12 years, ne ke apea phala Jeanette. By the age of 12 years. Ke ka mkhone ke phela le gogo. Re phela bo botle each and every single day. Nane ke sa bola ke tlala ke khona ba staying ke khona o tshwana le ka Christmas na be ile Middleburg. Ne ke ile mmerong I was alone, but I managed to cook for myself. Ne nka skhoni if enkebe e se ka yena. All the teachings and everything di o phela di ntse le nna bophelo ba ka bo botle. Mara le nna ke re hele thata motho, it's fine. Mara le thata modimo ho lokile le yona still. Because of at the end of the day, Gogo put 70 years of her life. Oh, my granny was a peacemaker. Gogo was community. They could tell you she was lending a helping hand in every single thing. The whole community is shattered because of they don't know. At the end of the day, on Monday, I was telling Gogo, there are things achieving at a certain time. But kitchen, she'll make sure of that. Hori, yeah, it's a hal. Gogo that was the little I could do. When I got my first salary, we took an Uber, ramen lane, Raja. Which yet the one about Nzatela Batla, Capatala Billion Webutuk. Capatala Inchi, Gatsala Gogo, Zaguzarigam Konya Kankate. Because of she raised me and Tomagilwana. I was nothing without her. Everyone knew Gogo was my everything. So that was the little I could do for Gogo. Kimrekela cruiser and everything. Le maloba mo kimreketse meleke, can you think I'm Gogo can come and tell us so. Didn't see it like you, Jeanette and Bonella. Now it's me. Now it's me. Kiricho. You know, 400. Tigana, Kirao, Jeanette, Unshilamatada. This is not Nangasko, Nigago. Hatobare, Mabo, Sansagereke, Yadi last, Nagapaloja McDonald, because of Gogonia Award. Maran, it was a must to give a. So now, Kimalababu Gogo was a peacemaker. Gogo Narata both his in-laws and family high, Nabamorata. Regardless of anything, everyone overput each and everyone. Ankai Mamo, he has only stories of Gogo, Sela Meteta, Mubupilo. Of which Nanga Silevale and then Lena, she was doing it out of the heart. Yeah, high answer 100%. I'm making sure everyone was living the good life. So the only promise I can make to her is that I'll make sure there's peace, and then if it has to raise a responsibility, it's fine. It's fine at the end of the day because we have to manage and then everything.
But at the end of the day, ke leboha everything e gogo a re reetseng ka yona. Every single thing. Gogo was everything. Gogo was everything. O mekile sure hore ke tsene sekolo hardly enough. O misitse mpona ke apere graduation gown. O misitse eo. O kgonne ho bona ke passa matric le baba they could witness that and they were happy about hore ke pass matric. So o phunyuhile ya but it's fine. Everything is fine. O nkutlwile dilo tse tsohle ke boletseng and o tlo make sure everything loka. Na selo a ke tshabe moloi a ke tshabe next banki itse ba botle. They know ke na whatever I say stands. Na that's how killing ka teng. Ka mkholo gogo na bolelang gogo na le strict in a nice way. Na le strict in a nice way of which yena name merela that way. But I'm grateful for everything. But as I said, Mamkulu, of which is a good thing. Mamkulu is still 80 years and then she's still strong and she's the eldest. By now, but every single thing and everyone who atlileng ka tseno atlori tutuza. Sanmanani. Mina nguZenzi. Bengisala nogogo endlini. Okay, last day ngibona ugogo yimi ngimvusile ngamcela ngiayinele ihembe neskete. Yo angasela athi kanti wayengakwazi ukuayina. Angizoayina kayi2 mina senthi. Okay, asukuma ngiayinela. Then macela kungiayinela ngibuza ukuthi wayengayenza isikhaftini ngoba angisithanda isikhaftini asenza. Then mengibuye esikoleni that's when I was shocked with ugogo like bengithemba ukuthi uzongikhulisa not on this age. That's when ngikhalile but ugogo wami maze strong like mongeke umbona khale even though going to pain. But mina the way I know ugogo wami ngamchaza makathanda abantu nakangekho stingy nakanikana. But ngikholwa ugogo wami yo ayi siyoslima manje ugogo wami angekho. So ngiyoslima yazini ugogo wami nakalishaya ibhodo. Umbone ekitchen ukuthi hey ugogo wami lo utoti. Usangena nje uyasizwa ismell le. Kuthi mengimcela ngithi ishigogo namhla ngiphethe indlala yazi. Indlala ingenzeni angenzela asukume angenzele ngimthola hlezi phansi gogo mina akathanda abantu nakanendaba nawe ukuthi even though uthi isigogo angifuni esikolweni akuthethisela ukuthi uzokutshela ukuthi mina ngicedile isikolo wena mawuthi awufuni esikolweni uthini ugogo mina akakwazi ukushawuthela ma wrong but angakuphakamisela isandla. And yo ngizomkhumbula engiyokukhumbula nebhodo lakhe even singafuni ukucamba amanga. Ngiyabonga. Hallelujah. Amen. Ngiyakhumbula ibhodo lakhe. Amen. Hallelujah. Ya programmer na fihle ko bofelo. Ya nake thabile. Oh punju. Hi guys, my name is Sundar Tomori. I love my grandmother. When I come back at the school, my grandmother is not at home. He likes to do for me everything. I love you, Granny. Amen. Bethala ngwalo matsogo batho. Ra leboha. Ke leboha batho kaofela. Go tla kgola le kgauswi. Ke le boditse le thoma ke re batho ba botlhale ba ya ntlong ya dillo. Hona le ba ya ntlong ya menyaka ka gore ba ya ntlong ya dillo ba tseba gore lefu ke pheletso ya mang le bang go ba phelang. Ke re hele boella hae ha o ba ne le di changes
a kere gobane le editse ntsho modimo a e batlang a ntote o phetse 70 years lo ke age modimo a re beetseng yona ba re from mo ke di-arthritis sugar diabetes mangwele a botlhoko ngwana ga nna metse taxi mo eng bana ba o felela pelo 70 years o phetse this why ke re a re celebrating bana ba ka tseno re ka se fitlhe unfortunately due to lifestyle re phela batho ba mehla ya ka tseno go thwe re tlo ba le sebopego sa borapedi empa re tlo latola matla a borapedi boo moapostola Paul second book of Timothy chapter 3 verse 1 e re metlheng ya tatello go tlo tlhaga dinako tse bohloko go ba le batho tlo ba baithati ba rata menate ya lefatshe e senang bomodimo ke rata mo a reng banyefodi le ba sa utlwing batswadi ba bona rona bana re tšhentšheng efene re sa tlhomphe batswadi re ba tlhompheng kgotsa bolena go avoida tabela o ya ko mabitleng ka di-navy a kere go palela go tlhompha motswadi wa gago sa lona bjanong o mo tlhompha bjang a tsamaile mo lefatsheng mo tlhomphe nako e sa o dumelela kgotsa bolena ke bolela le batho na bjanong ke pheya tribute ya ka mo antoti kgose ke a gopola re wena ke tlhokofala ko opela mara ngwanaka ka gore batho ba kopelang le bona ba ile meberekong ke no re ke bolele ka mokgwa nkitseng ka teng e fang hebe ke bolelang ka yona ke ya ntse ha tshoba go tsa belelena lengwalo la Johan 40 le re dipelo tsa lena di se ferekane dumelang go nna le go ntate le dumele mara tsa rona nako gona long di ferekane ka gore ne re sa expecte ntho so mara my bishop o boletse ka motshedisi gona ko John 14 ke John 14 ya a re ha ke le shile le ba ke le tlolla le motshedisi e le moya o halalelang go tsabelena Krista re ke a tsamaya ke le lokisetsa madulo gore mo ke leng teng le lona le tla le teng so ira gore re ya go Kriste a leng go kae go teng la butlwa Krista re a re ke a tsamaya ke le lokisetsa madulo gore mo ke leng teng le lona le be go teng go tsa be le lena ya tloga ya go Revelation 21 o re ka tadima ke Johane o re ka bona lehodimo le letšha le lefatshe le letšha go ba le lehodimo la kgale le lefatshe la kgale di fetile go tsa be le lena ke gona ko Krista re tshepisitseng madulo ko teng taba šitšinete lehodimong le la kgale le lefatsheng le la kgale re phela ka patela rente ya tšhelete mara go legodimong le letšha le lefatsheng le letšha Jesus paid the rent on Calvary go tsabe le lena go thongwa ko wa teng re dula fela go dula go thabile mangolo ya bina di hosana mara ga go kene mahala ntate moruti go kelwa ka mesebetsi ya tulo yona Krista re tshepiseng yona ga go kene mahala go kena ka mesebetsi ya rona re sa le kae mo lefatsheng go tsa be le lena itukise ngwanetso nako e sa dumella every second of your heartbeat you are closer to your death happy luntoka you don't know when you are going to die change salona bjano because ka nka le bitla o sana tshwarelo o santsane o sa itse pele le morao ke Jesu
Kgotsa bele pele le morao ke Jesu le fatshe la ka jeno moruti batho bomme ba tshwana le bo Antuti I wonder hore ba tlo produce hana ka bana ba ka jeno ka youth ya ka jeno ke bone di clip tsa go le ke ma R5 I say le bo Satan ke beyond the devil Khotsa bele nna ke le one ba thou shall not judge mara ka ra ma R5 o busy go di head no yeah ke re ya go hutile batho we cannot teach people to kill people then ba no get o to amo hele hal hodimo no what are the heaven and hell John Lapin totem you will be bent go hell o tla luma batho go le hodimo ho thudimela e pure white batho ba dula ba thabile go tsa ebelele a re lokiseng ditsela tsa rena ba holo re tsale mo lefatsheng re ithute go ratana re ithute go rata baishane ba rona go na le pile nngwe mo ba re ke Antuti ro tswalla ka yona ya sentse DJ a ebete ne le reng tune ya hae ya founu ya hae so a gitsuri ke fe ba bishop pele a tswalle a kere a be bishop o tsentse thapelong sentse re se hae my bishop sentse o re se hae o tsentse sentse o re se hae na ke na matla le ditokelo mara when you are chosen if o bolela le modimo God will respond so a gitsuri re thobe ka o saka o ba re thobe ka no do my brother batho ba re sake so ke khopela ba re o tlane pina ya ene rata ke Antuti o ba re rapele pele my bishop di hole ke khopela ba re khona ngwemella re emelle ba re khona ngwemella ene immediately bishop wa re amen my chief bishop was not amen o ska amen asile saso Hallelujah. Amen. Bariki Bishop akira lupi. Hallelujah. Amen. Bishop wa tsatsana. Jesu wa go ta uphuta. Hallelujah. Ke kopa go bua le family a sa tla bua go ba le nna le ammele fude na ha go my brother. Last week ne re tlamile be rena ka tla mo hae ona ntshebisitse lunch on Sunday but because of an unforeseen circumstances I couldn't make it and the mara ke le go hae Jeanette wa phone o re bishop o tseba ba di hata ka tu hallelujah o tla fita fela o fita ka skafti go tle go hloko ha holo ba le skafti sa teng hanga ba ka tloselata ne ke morata holo Jeanette le madlesa bana ba tseba kire a tseba ke na le go tlhoke tšhelete ya petrol mara la itse bantho ke mara ke na tšhelete ya petrol Jeanette a re ke tla lo utswa mama ska ba wa ra bishop ke re amen ke go policy ya ka bese bana ba hae mona ke re le ratane a le bona ha le bana go mphoka le ratane hallelujah amen le melane ma le melane o pompo ke o tshepa mfana o tshepa thata hallelujah amen how bala bibele ya Sesotho a ke tsebya se goane buka ke ya Mekelesiya le re ke mmoledi mona ke ke go e bala fela hallelujah amen go ba nne se ke batla go challenge modimo tsa modimo ona le ukwa ka manga go ka mo challenge mara re he monna ke modimo a di fitla mona ha e ka la bobedi mona le batho ba sa tla e rutlwang ka ha ba tlameya go tsamaya empa modimo a re ke ba batla yes hallelujah motho ha qetile o tlamehile a tsamaya re utlwa bohloko mara motho ha qetile o tlamehile a tsamaya utlwa Moekelesiya o re chapter 8 verse 8 ke bala ka Sesotho e re motho ha ana matla a ho busa moya hore a o thibele ho jwalo ha ana ho laola letsatsi la lefu ha ho ka moo ho ka phonyuhuwang ntweng e o ka teng
le bollotsana. Hallelujah. Amen. Habuna holwela babu yetsana. Ntwenyane re ka dileng ka yona ena moekelisi hore ntwe engwe le ngwe o yetsa ha e no lwela ha nako ya hao ya lefu e fitla ro tsamaya. Amen. Ere ha hona motho a tseba hona ntwe ke ratang ka modimo hoba nna tlo etsa competition le fatshe rona ba sena ditšhelete ka ba re sena le batswadi hona jwale. Hallelujah. Amen. Lefu ho sa kgathale na o na le tšhelete ka. You can never buy death. Okay, modimo le ntse re tshwana le ha o ka ba rata ha o le reka lefu a bona ha o janeng ho thini lefu le a rekwa lena lefu ka ba le nna ke ntsha tšhelete ya ka ke eno re a mo reka a khutlele morao matsho ba le nna ne ke tla rekisa le koloi nyane ke tsamang ka le ntwa ka ne ke tla rekisa hobane this one she does not qualify to die. Yes. I might be qualified for the issue. Mba batho ba tshwana le ba ke bona ba re batlang buka re bo bibele ere e mong ha shwa o ilang kuwa o motho wa se batho ba re ba pate man ke batho ba re fela ba tsama modimo ano ba nka re ke ba nki hona le batho ha ba hlokofetse re holukile man re le re thole empa ba re tla dula re ba ke tla dula ke mo hopola matsho. Hallelujah. Amen. La balena ke le rata hore ntate wa teng ke nna ntseng ha ke ta o tsamaya ke nna ntseng prayer hore modimo a mo hela moya. Amen. Mme mo ha tsamaya mawa ke nna tlileng ka re modimo a mo hela moya. Amen. Ke le rata hore la balena bana beso ratana o swabisema. Yes. Ka o ke no swaba ke re ya ne bana ne ke re ke ba kreile mare ke swabi. Ke go pale ke le swabise go pompa hekta ausi o swabise. Dina go le go swabise. Le ke le go swabiwa uka hona hesh ngare nkarera mara se ka re hona le batho ba shebileng ba re ra tsiba re ba thotse. Hallelujah. Empa ke tlo lwa ke a le rapella every day hore satane nyane wa batlang go phamisanyana hloho a seng ha tsho mo ke ha tsho ba mo ene mo ho rena modimo ke a tsiba ha re kwa le mahlo modimo ntate ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste wa Nazareta ore da fita lengolong la hae nka busetsang ho wena hobane melemo yohle ya hao e ho nna le ha re a busetsa morena re busetsa tse o re fileng tsona Jehova re a leboha ka tshebeletso o ileng wa re fa yona wa re tsamaisa morena ra thoba dipelo tsa rona ka lentswe la hao ra thoba dipelo tsa rona ka matshediso a tswang dipelong tsa nnete. Jehova re tlo arohana hona jwale ke re modimo moya wa hao o halalelang ha o sale le ba lelapa lena la hantate Choba o rene moya wa hao o halalelang. Jehova, as they are preparing for the burial, I pray in the name of Jesus hore modimo wa ka ba fe the resources that they need so that Lord they can send the mother home back with dignity and honor in the name of Jesus. Modimo wa rona ha o ditaba tse ngata hobane wena o le pele re rapela wa tseba seo re tlo lebitso la morena wa rona Jesu Kriste re tlo tsamaya ntate re ya malapeng a rona hona jwale ke a rapela ke le mohlanka wa hao o morumen ntate hore tseleng ha re khutlela mahae ho ska ba ho bana le the accidents modimo wa rona I stand against the car thief modimo wa rona batho ba ske ba re tshwenya ditseleng re khutlela hae re tswa mona ha Choba ka lebitso la morena Jesu ntate wa rona ha hona koloi e tla robeha tseleng ke a rapela ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste wa Nazareta hore tle ra re hae re fitle re bolokeile batho ba se ba re go bane ba ile ba ya memorial servicing hona jwale ke tlo rapela mme ka mora every pause or amen as I share the priestly blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of Jesus. May the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. In the name of Jesus.
Let us join together as we share the grace of the Lord. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Re a leboha. Re a leboha. O na le announcement tse pedinyana matlese o khopela go lefa di announcement tse pedi. Ke le dumedisa bohle ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ya emeng pila lena ke Gladys. Nna ke ausi wa ka mahae. Ke utlwile ba nkapesa crown to continue where she left, to maintain lapa lena. Re tla bona ko pele. Ke tlile mona ho tlo etsa ditsebiso, a ka tlela ho tlo etsa dilo tse ngata. Today ka 6:30 re na le service e tlo thomang ka 6, which will be led by the Amazing Christ Center Church. Hona le mmina thoko Mama Naurata, which was her ringtone. I get if DJ, yeah. Pele ke fa ditsebiso tsa Saturday. Can we just celebrate my mom? Ka pina e na irata. Kaofela hore Spain e re utlweng sello se re se pallang go sentsha. Se tle se fole ntho ena e fole. Hanyane nyana fela ke tle ke khono fa ditsebiso tsa Saturday. Mr. DJ.
ringtone. This ringtone. Hey, I didn't mean Ruba Zusa Maneva, but I know every time my mother's phone rang, this ringtone was on her phone. So, without much further ado, on Saturday, let me not go ahead of myself. Friday, Mama Otofika Monaga 5 o'clock. Mama Regata Mamohela. And on Saturday, Ritutu Hamona Muntunga 8:30. Ria Keregeng Mani, the Amazing Christ Center Church. Mokhona Mufukeng in Dau Street. We will then proceed to the cemetery, Zalotas Garden, by 11 o'clock. Kialeboha, Kisona Dizibiso Zena. Relebohateko, Batswadi. Relebohateko. It is not easy, but it is well. Hulukile. Mudimu wafa, mudimu wazeya. Renale bunyani, raisi neile hadi kudi kuku, madi kuku. The little that you tried to prepare for everyone, we are hoping hori retlaba shapo. Retlagana muntumona rie to the dining room. Tlatopa sauna, tlatopa kuku. What's the next exit? And then, yeah, may you enjoy the refreshments. Thank you. Thank you, brother. Thank you.